up in a dream. Sleepwalking on another big stage. You never heard peace till you hear people scream. Your name and your son, I'm so far away from the place I used to be. Struggling usually. Look at the new me. Faith pursuing me. I can feel the energy in the air. It feel like I'm supposed to be here. Everywhere I go, I'm getting so much love. Fans to start. Everyone saying how they can't wait for your peace. And I wanna know they believe in me. Feel so good in what you do. Help somebody else get through. That's why I do the best I can because Jak pasak, nie? Śmieła Cory. Prednička rozhodnutá určite, sa mi postavil zo mňa. To takto nezaostríš. Pravím ti, ja som pásak normálne. Že na to ja som... Prečo? Ja si ešte musím niečo skúsiť, Oliver. Musím, mama mi dovolila. Prikázala? Prikázala, ale aj dovolila. Podľa mňa vie, za čo som tu nemohol natáčať. Prečo? Lebo mám oný Bundesgate. A mám iPhone. Teda ty máš iPhone. Ale to je z New Yorkery ten iPhone. Ja? To ja som v New Yorkery kúpil, počkaj, poriadku. Stráž mi. My worst, this verse dedicated to the days that I slept with a curse. Research my pay dues, I'm reimbursed. I burst in the crowd with a voice and a crown. I'm a king on the prowl, and I see mama smile and a vow I'ma take that I'll never break. You can break bread with me now. We can all take a bow on the edge of the pedestal to scream out loud that we made it up the avenue and walk that mile. In the darkness, I often sit back and get lost in the rap that I wrote. When you talk, that it spoke to your soul. I was talking to you, I was walking. Kde sa tu dá sadnúť do piče? Neviem, poď si sem... Nie. To asi nie je tričko, čo? Tak nič. Ty si to dala holé telo? Ako sa robia trapasy New Yorkery? Ej, počuj, povedz im, že to kúpime celé. Ako? Ne. Nie, si kúpiť asi niečo za jesť tento kanál. Pohode, zvedíme veľa takého. Nie vážne, nájdeš niečo za 10 centov, alebo za euro. Počkaj. Ty kokos, ja potrebujem spraviť 5 platieb. Ludo, tak ti kúpim ja niečo a ty mi potom dáš peniaze, ale ja to potrebujem zaplatiť z karty. Ale chápeš, máš ešte mesiac na to. Natáčaš? Nevadí, hej, natáč. Musíš 4 vidúci. Poďme strážiť veci. Ježišmaria.
Počkaj. 18, niekto ma miluje. To som ja asi. Určite si to ty.